Chama cha Mapinduzi mbibutse ko kiyoboye Tanzania imyaka 65. Amajwi yarakaze cyane. Hatutaki CCM, hatutaki Samia, hatutaki CCM, hatutaki Samia. Samia must go, Samia must go. CCM must go, Samia must go. Ni intero yari imwe y'urubyiruko mu gihugu. Kandi noneho nje gufata ahantu hari umuntu w'umugabo umeze nka Magufuli. Mu mitwe ya benshi harimo ico kintu cy'uko ari umugore. Ahanyuma nje no gusimbura umuyobozi wari ukomeye nka Magufuli. Ati byari bigoye kugira ngo nkonvenke abantu yuko umugore ashobora no kuyobora igihugu nka Tanzania. Tanzania iri mu bihe bigoye kandi bitayoroheye. Reka mbibutse neza yuko ibisibyo muri Tanzania gusa. Ibi bintu bigomba kuba birimwo nandi maboko arenze Tanzania. Tanzania CCM uyu mugore Samia bashaka kugumana ubutegetsi. Bashaka kuguma ku butegetsi ariko harandi maboko atabakeneye ku butegetsi. A world of stories. Yambu abakunzi ba Free Media Live aho muherereye hose ku isi, mbifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ndizera neza yuko amahoro wowe ukurikiye Free Media Live aho uherereye. Ndabizi neza yuko ibintu ari sawa. Nimba atari sawa rero ngusabira ku Mana n'ubundi kugira ngo ibigenze neza, ibitunganye, imigisha y'Imana ikomeze gukinguka, favor y'Imana kubeho. Kibali Abatanzania reka kuko ariho tugiye kuja dukoresha igiswahili kidogo. Abatanzania baravuga ngo kibali cha Mungu akupe kibali. Awape kibali. Vuga ngo amen. Yego tugiye gusimbukira mu gihugu c'abaturanyi ca Tanzania. Ni igihugu nabahaye inkuru ya mbere, nimba utayirebye genda uyirebe. Nagize ibyo munyivugaho mbere yuko ivyari vyitezwe uyu munsi. Aho tuvugira ubu ngubu rero ni igihugu gisa naho kiri mu kibazo abenshi batatekerezaga. Abatanzania batigeze bitegura yuko iki kintu kizabaho. Samia Suluhu yarakibonye aragitinya, atangira gushimuta benshi, abarunda mu magereza. Nawe urashobora kububazi, urashobora kububyumva nimba ukurikirana amakuru. Ahangaha harimo n'uwahanganye nawe bumper to bumper ariwe Tundu Lissu. Tundu Lissu ni umunyapolitike ukomeye wari ukomeye muri Tanzania wo muri opposition, ariko yabanje kumubika guhera mu kwezi kwa kabiri. Ahangaha rero Tanzania ikaba yari yitezwe yuko mu gitondo cy'uyu munsi babyukira mu matora. Yari yitezwe yuko babyukira mu matora. Perezida Samia Hassan Suluhu yabyutse azinduka ku biro by'itora, aratora. Amare gutora aravuga ngo naje maze gukora muri wino wa Tanzania, nyinyi wote mujitokeze mupige kura. Aho kugira ngo baze gutora, abenshi babyukiye ku miyoboro y'amatora atandukanye, bagenda bangiza impapuro z'itora, basambagura ibintu, imihanda yuzura amapine yakimiriro, cyane cyane mu karere ka Dar es Salaam n'ahandi. Byagenze gute rero? Reka twinjire muri iyi nkuru. Aho igihugu ca Tanzania gisanzwe kwizwi ko ari inchi ya amani, inchi ya umoja, ni igihugu c'ubumwe, igihugu c'amahoro. Abatanzania batazi imyigaragambyo ngo bigenda gute. Reka mbatsubirire inyuma buke. Ibi bintu byatangiye mu kwezi kwa kabiri, aho Tanzania batangiye basa n'abafunga abantu benshi, aho ubutegetsi bwa Samia Suluhu bwafunze Tundu Lissu. Tundu Lissu navuze ko ari opposition leader. Tundu Lissu amaze gufungwa ashinjwa ibyaha bigiye bitandukanye. Ahangaha bamaze kugenda bamufunga, bafata n'abandi basa n'abambari biwe. Urubyiruko rwatangiye kuvuga ngo batangiye kubika abantu kugira ngo mu gihe cy'amatora Samia Suluhu ari uzaba ari wenyine uri muri ballot box cyangwa se mu isanduka yitora. Bamaze kubigenza gutyo rero, abenshi bakomeje kubibona, batangira kuvuga urubyiruko rwa kidnapped,
rurashimutwa, aho ikigo kirengera ubuzima uburenganzira bwa muntu muri Tanzania cyagaragaje yuko abantu barenga 83 bamaze gushimutwa, bamwe bakicwa, abandi bagatotezwa tortire zitandukanye z'uburyo butandukanye. Ariko ntabwo byarekeye aho ngaho, biragenda birakomeza. Igihe rero uyu mugabo Tundu Lissu yaragombaga kuja mu rukiko, ageze mu rukiko, uwo munsi yagombaga kuja mu rukiko, hitokeje abantu baturutse mu bihugu by'abaturanyi Tanzania, Kenya na Uganda. Benshi barimwo n'uwahoze ari Chief Justice wa hano muri Kenya Willy Mutunga na Martha Karua. Bagiye bagisa n'abagiye gusherekea cyangwa se kuba batemwe, bari bagiye kuba abatemwe, kurere indorerezi, kureba uko urubanza rw'uyu opposition leader mugenzi wabo bigenda. Kuba tabizi mvuze Martha Karua warimo yiyamamazanya na Raila na mzee baba Raila Jacob, mzee wa taifa ni marehemu bunyine, reka tuvuge ngo akomeza ruhuke. Niwe bari kumwe bahangana muri Azimio la Umoja. Rero akaba ari umunyamategeko. Willy Mutunga nawe ni umunyamategeko hano muri Kenya, n'abantu bubashwe muri Kenya. Bagiye rero bagereye abageze muri Tanzania baba deported, barabimira banga ko binjira mu gihugu, babasohora babafurusha cyane. Kubera iki? Tanzania ntiyashakaga aba witness kuri uriya mugabo. Hagenda aba activiste bagiye batandukanye, hagiye abo muri Uganda, hagenda abo muri Kenya, barimwo wenda kubaza bakurikirana aba activiste, harimo nk'aba Mwangi, harimo n'undi ngo ni Agathe wo muri Tanzania, wo muri Uganda, n'abandi bagiye batandukanye. Benshi barafunzwe, baba deported, abandi baratotezwa nabi. Ico gihe Kenya rero barasakuje cyane. Bamaze gusakuza binjirira Tanzania, bigeraho byari bigiye guteranya ibihugu bibiri. Kugeza nubwo yewe no mu gihugu ca Kenya habaye ikibazo cyuko Kenya yatereranye abactiviste bayo, bari bagiye kugira gute kwatsa umuriro muri Tanzania. Samia Suluhu aravuga ngo ntidushaka baza kutwangiriza umutekano, mukaye huko na furugu na maandamano huko kwenu. Ntabwo dushaka ko mubizana hano mu gihugu cacu, ntidushaka, ntituzanabyemera. Benshi barafunzwe. Ahangaha bigenda bikura, ariko barafunguwe, bamare gufungurwa, batanze ubuhamya. Mwangi yatanze ubuhamya arira kuri kamera, avuga uburyo batotejwe, bakorewe iyicarubozo mu buryo butangaje. Igihugu cya Tanzania rero kikaba ari igihugu kizwiho gutoteza no gucecekesha abantu, carabacecekesheje mu buryo butangaje. Hanyuma rero bigenda bikura, kugeza ubu uwari ugombaga kuba hanganye na Samia Suluhu ari muri gereza, aho ashinjwa icyaha c'ubugambanyi, treason. Mbese arashinjwa kugambanira igihugu. Ukibaza ngo ashinjwa kugambanira igihugu gute? Nukubera ko bashakaga kumwigizayo. Ahangaha Samia Suluhu yagiye yigizayo. Benshi rero muri opposition n'icama c'uriya mugabo kiraceceka. Kimaze guceceka rero, kimaze gucecekeshwa, muri ballot box mu isanduka ry'itora hari abandi bagera ku 8 batazwi mu gihugu. Ati Samia Suluhu rero ntabwo ari amatora agiyemo, ahubwo ni coronation, ni ukwambikwa ikamba. Ni ibirori zo kumwambika ikamba ry'uko yacecekesheje abantu. Igihugu cya Tanzania rero kiri mu mazi abira. Byarakomeje, birakomeza, bigereje ubundi urubyiruko rwo muri Tanzania rutangira kwinginga abakenya, wa Kenya ditokeze, muze mudufashe mwambuka imipaka. Ariko abakenya barabatsa koko kuri mutandao, kuri internet, kugeza ubwo Tanzania yashatinze down live ya TikTok, live ya Instagram kuva mu kwezi ku minsi 6 y'ukwezi kwa 10, bageraho bakazabirekura pole. Uyu munsi rero
uyu munsi w'amatora. Uyu munsi bazutse mu gitondo, NetBlocks yabyutse yandika ngo muri Tanzania internet yabaye shut down. Mu kigo gishinzwe itumanaho ca Tanzania cabwiye ibigo zose bya internet n'itumanaho ngo babishatinge down, babifunge. Nibamara kubifunga ubundi bakore ibyo bakeneye. Urubyiruko rero rwinshi rwari rwaripanze rushira ama VPN mu ma computer yabo, mu ma computer bakoresha. Ubu nyine iterambere rigenda ryaguka cyane. Izo VPN rero, VPN kuba tabizi ni uburyo bufasha cyangwa se bugufasha kuba uje kuri internet ntibamenya aho uherereye. Bashizemo rero VPN. Abantu amavideo mwagiye mubona ni abantu bakoresha VPN bayafashe. Ni abantu bakoresha ama VPN yaba muri telefone, muri computer. Aho kugira rero ngo babyuke baja gutora, babyuke muri mandamano cyangwa se imyigaragambyo ikaze. Intero ya rimwe bavuga ngo hatutaki CCM, hatutaki CCM, hatutaki Samia Suluhu. Ntidushaka Samia Suluhu, Samia must go, Samia must go, agomba kuvaho, agomba kugenda. CCM must go, igomba kuvaho. Ichama cha CCM ni ukuvuga ngo ni chama cha mapinduzi. Chama cha mapinduzi mbibutse ko kiyoboye Tanzania imyaka 65. Amajwi yarakaze cyane. Hatutaki CCM, hatutaki Samia, hatutaki CCM, hatutaki Samia. Samia must go, Samia must go. CCM must go, Samia must go. Ni intero ya rimwe y'urubyiruko mu gihugu. Ahangaha Tanzania iri mu bihe bigoye, iri kwinjira mu bihe bigoye. Abatwumva baherere muri Tanzania nukwirinda cyane. Kubera iki? Niko bimeze. Tanzania iri mu bihe bigoye kandi bitayoroheye. Reka mbibutse neza yuko ibi si ibyo muri Tanzania gusa. Ibi bintu bigomba kuba birimwo nandi maboko arenze Tanzania. Tanzania CCM, uyu mugore Samia bashaka kugumana ubutegetsi. Bashaka kuguma ku butegetsi, ariko harandi maboko atabakeneye ku butegetsi. Harandi maboko uretse abaturage atabakeneye. Kubera iki? Abambari babo, abambari ba bosi bo hakurya babazungu ntibabakeneye ku butegetsi, kubera ko batakorana n'uburengerazuba. Ibi nabigarutseho muri video irangiye cyangwa se episode twatambutse. Genda uyirebe niba utarayirebye, narabisobanuye uburyo western system, Tanzania idakorana na western system cyangwa se idakorana na systeme ya demokarasi y'uburengerazuba yahengamiye cyane ku Bushinwa n'Uburusiya. Izo mpamvu zirashobora gutuma yuko Tanzania ubu butegetsi bw'uyu mugore butobona amahoro. Chama cha CCM rero cyayoboye Tanzania kuva muri 62 babonye independence kugeza uyu munsi. Nibi nabyo ntabwo arizo. Mu byukuri my opinion ntabwo bikwiriye icyama kimwe ntico domini igihugu nkaho ibindi byose bidashoboye, bitarimwo abashobora kugira ico bakora. Ariko baravuga mu intero ya rimwe hatutaki CCM, hatutaki CCM. Iyi CCM ni chama cyayobowe bwa mbere na Julius Kambarage Nyerere. Julius Kambarage Nyerere yaraze Tanzania ubumwe, abaraga umutekano, abaraga kuvugira hamwe, kandi yavaga mu bwoko buto cyane, ariko ayobora Tanzania. Tanzania rero iza kuyoborwa n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Reka tuvuge nk'umwe uyu mugore yasimbuye ari we Dr. John Pombe Magufuli. John Pombe Magufuli yavuyeho apfuye yishwe muri corona, aho bitangazwa yuko yishwe na corona muri corona nyine muri ya periode ya corona. Amaze gupfa azira ico cyorezo, asimburwa n'uwari umwungirije ari we uyu mugore Samia. Mu magambo yiwe amaze gutorerwa kuyobora Tanzania n'inteko, yaravuze ngo ilikuwa ngumu sana, ni vigumu mwanamke kuongoza nchi
ambayo ilikuwa imeongozwa na mtu kama hayati Magufuli. Biragoye yuko umuntu w'umudamu nkanje benshi mushobora gutekereza mindset y'ikinyafurika yuko ndi umugore, kandi noneho nje gufata ahantu hari umuntu w'umugabo umeze nka Magufuli. Mu mitwe ya benshi harimo ico kintu cy'uko ari umugore. Ahanyuma nje no gusimbura umuyobozi wari ukomeye nka Magufuli. Ati byari bigoye kugira ngo nkonvenke abantu yuko umugore ashobora no kuyobora igihugu nka Tanzania. Iki gihugu rero ni igihugu ciganjemwo abayisilamu, ni igihugu kigabanyijemo ibihugu bibiri. Buriya kuba tabizi, igice ca Zanzibar ifite perezida wayo, hakaba na Tanganyika. Ni Tanganyika na Zanzibar byaje kwihuriza hamwe bibyara Tanzania. Kuba tabizi niko bimeze. Buriya Zanzibar ni igihugu kiri ukwaco, kiri mu kindi gihugu ca Tanzania. Zanzibar gifite umuyobozi wacu, gifite itegeko ryacu, gifite uburyo bagenderaho bwabo, systeme y'imiyoborere yabo. Niyo mpamvu ku bantu mumaze kugera Zanzibar ifite ihengamiye cyane, igira imico y'Abahinde yo muri Asia. Zanzibar rero ikaba ibarizwa muri Tanzania, nuko bihuje, ariko iri autonomous, ni autonomous state nikako twoyita. Tanganyika nayo rero yari igice kindi kiri cha mainland cha Tanzania. Ico gice rero byarihuje bibyara Tanzania. Ivyo byose bikaba bihedinzwe n'umuperezida umwe ari we Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni umudamu w'imyaka 65. Uyu munsi uri mu mazabira, uri kurwana no kugumana ubutegetsi, no kuguma ku ngoma, no kugumana ububasha mu maboko yiwe, akontorore Tanzania. Bigoye cyane kubugumana. Future titwoyimenya, tituzi cihishe, reka tubitega amaso. Niba ushaka gusobanukirwa cyane ibirenzeho iyi nkuru, turakomeza tuyikurikirane, turakomeza tuzabagezeho n'ibindi. Ariko muri Tanzania bikomeje kudogera. Abaja gucuruza, abaja gukora imirimo itandukanye, mwirinde cyane. Mwirinde cyane. Ariko nanone ni kuri Afrimedia Live mukomeza gukurikirana update z'ibi bintu, tukomeza tuzibagezaho nkuko bisanzwe. Abakunda ibiganiro byacu, nimba utarakora subscribe ukaba ubikunda, nimba utabikunda ho ndi tubiguhatira, ariko kuba bikunda bakunda gushigikira bafite uwo mutima, kanda subscribe ubundi wirubure hano, dukomeze tujane, dukomeza twungurane ibitekerezo. Nawe andika muri comment section aho habona iki gihugu kiri kugana, nimba kigiye kuba kimwe mu bizayoboka Western, cyangwa se uyu mugore agiye kugumana ubutegetsi, cyangwa bugiye gusubira amaboko y'abaturage. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Ni mu kiganiro Viewpoint hamwe na Director Gabi kuri Afrimedia Live. A world of stories.